Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Helikopter gospođice Zec. Pepa je s obitelji stigla na ljetnu svečanost. Gledajte, izložena su vozila za spašavanje. Denijev djed pokazuje svoj kamion. A ovakav zvuk proizvodi moje vozilo. Suzina mama pokazuje vatrogasno vozilo. Ovo je zvuk vatrogasnog vozila. A gospođica Zec pokazuje helikopter za spašavanje. Ovakav zvuk proizvodi moj helikopter. Helikopter preusmjeren. Helikopter preusmjeren. Želite li se provozati? Da, naravno. Okej, uskačite! Ojoj, nema mjesta za mene. Nema veze, promatrat ću vas sa tla. Tata ne voli visinu. I letimo visoko u nebo. Da, može uzletjeti okomito. I može ravno ponirati. Ui. Može se čak okretati u krug. Jadni tata, propušta svu zabavu. Da, jadni tata. Molim vas jedan sladoled. Baš ukusno. Možda bismo sad mogli sletjeti? Uzbuna, helikopter za spašavanje ima poziv. Odmah krećem. Imate sreće. Imamo hitan slučaj. Gospodin Bik kopa cestu. Zdravo, gospođice Zec. Treba mi podići ovu tešku metalnu cijev. Nema problema. Kako ćemo podići tu veliku cijev? Pomoću velikog magneta. Hurra! I što ćete s tom cijevi? Nisam posve sigurna. Znam! Spustit ću je dolje gdje je netko može lako pronaći. Sad vas mogu odvesti kući. A što ćemo s tatom? Halo? Tata, možeš li se sam vratiti kući? Nas će odvesti gospođica Zec. U redu. Tata, letjeli smo visoko i ponirali i okretali se. Ho, baš mi je žao što sam to propustio. Vidimo se kod kuće. Tko je tu cijev stavio ovdje? Znam. Idem prečicom. Malo je blatnjavo. Hajde, autiću. Tatica treba stići kući. Tata je zaglavio. Nazvat ću Denijevog djeda da dođe kamionom. Halo, servis vozila. Zapeo sam u blatu. Možete li me molim vas doći spasiti? Žao mi je, mičem veliku metalnu cijev koju je netko neoprezno ostavio na cesti. Doći ću čim završim ovaj posao. Halo, vatrogasna postaja. Zapeo sam u blatu. Možete li me spasiti? Žao mi je, spašavam kornjaču što je zapela na stablu. Siđi ti di. Dođi mamici. Pa stvarno ne razumijem zašto se voliš penjati. Pa ti si kornjača. Ne brini, tatice, proslijedit ću poziv najboljoj spasilačkoj službi na svijetu. Kakva je to buka? Ja letim! Helikopter gospođice Zec spasio je tatu. Hurra! Tata ima sreće. Ipak se na kraju vozio helikopterom. Hoćemo li mu pokazati što sve helikopter može? Da! Može uzletjeti okomito. Wow! I može ravno ponirati. Može se čak okretati u krug. Svi vole visoko letjeti, ponirati i okretati se u helikopteru gospođice Zec.